kuhinja. Ogromno, može slobodno da stane kauč. Slobodno može stane naš kauč, living room. Onda, ovo je prva soba ovdje. Tu može ili da bude spavača soba, ili možda napravimo mali game room za djecu, ili da napravimo stariji, ali stariji imamo mjesta dole isto, tako da ovo je fantastično izgleda. Ovo je kupatilo na prvom spratu, na ulaznom spratu, ima tuš, prelepo je, potpuno nova konstrukcija, 4.500 mjesečno. Stepenici idu gore. Prelepo je i ogromno je. Mali hodnik, ovo je spavača soba jedna, prilično su velike sobe, sad ću da izmerim, ali velike su sobe. Ovo je druga spavača soba. Ja bi na kraju krajeva stavio Gogu i Mikija zajedno. Vidi, ovo je treća spavača soba. Sobe su sve u svemu dosta velike. Čak imaju ovdje gore. Vidiš ovaj plakar ovdje? To je attic space. To se spusti se stepenice i tu imaš attic. Onda i ovo je kupatilo drugo. Gdje možda staviš puno stvari u storage isto ovdje. Pozadnji imaš cel zid. Tako da... Hello. Nemaju storage, ali imaš mjesta gdje da staviš stvari od odjela i to. Bez problema.